Shalom, samaton titiang sane kesinggihang tur wangiang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin ring DJ Jemalinggi. Rahajeng semeng punapi gatre samaton sareng sami. Dumogi samaton sami setata kemertanin oleh sih pitresnane ide sang aji sane suyakti ma utama. Ring galah sane becik puniki, titiang ngaturang puji pengastuti. Sang kaning asung kertewara nugraha ide sang aji, iraga prasida matemu malih, ring sajroning dharma wicara sane jagi matiningin manah. Dumogi sareng sami gargita tur sumringah nampeni sabda piteket suci sane jagi kecawisang pinah kesuluh ring sajroning ngemargiang kauripan. Sadereng iraga ngelanturang mirengang sabda dharma puniki, ngiring sareng sami suprepti nuraksain manah iraga. Turung lemin roh suci mande malinggi ring ciwat man iraga suang-suang. Ngiring sarang sami nuncarang pengastal. Duh sang aji sane malinggi ring suarga. Matur suksama sang kaning paswecan palunggah ide sane nenten naining pegat. Lugerayang roh suci metiningin manah titiang sareng sami. Mangde sabda sane kepiragiang, prasida dados pekeling sane ajeg ring angge sarire jiwat manti tiange sami. Ledang ide micayang kerahayuan, tur pangajap sane suyakti ring manah sane sungsut. Dumogi kauripan titiang setatu sutrepti ring sajroning angge sarire miwah jiwat manti tiange. Ring sajroning parap ide Sang Putra Yesus Kristus titiang ngastawa. Amin. Sabda sane jagi keaturang ring semeng puniki, kaketus saking kitab Matius 6 pausan 14 sareng molas sane mawus kadi puniki. Duaning yening ragane ngampurayang iwang anak lianan, ide sang aji sane malinggih ring swarga, taler jagi nyupat iwang ragani. Nanging yening ragane tan ngampurayang iwang anak lianan, ide sang aji taler nenten jagi nyupat iwang ragani. Puniki suyakti pina ke dharma sane mabuat pisan, pina ke paridabdab iraga ngemargiang sue dharma ring jagati puniki. Ngerasa yang punapi ageng nesih pitresnan ide majeng ring iraga sami. Murde khotbah titiang ring dauh semeng puniki. Inggih punika. Ngampurayang mangde keampurayang. Amin samaton sareng sami. Punapi ke iraga sampun nureksain manah iraga ring galah semeng puniki. Sering pisan iraga ngerasa yang manah sane sungsut, sumebet, tur duka. Sang kaning paindikan sanekten becik saking anak kilianan. Pikobet puniki ngawinang manah iragani nenten sutrepti. Napi sani ngawinang iraga sungsut. Sering pisan sang kaning iraga nenten maderbi pekayunan sane lascarye jagi ngampurayang iwang sesaman iragani. Elingang je rikale irageng rongrong duke ring manah. Punika jagi ngawinang jiwat man iragani reret. Tur nentan prasida nyingakin galang suryan idani sani suyakti. Suyaktinipun, rikala iraga ngeruruh pengupejiwa ring jagati. Sering pisan iraga lali nureksayin kauripan jiwat man iragani. Iraga besungsut ngerasa yang sakit hati. Ngantos nenten nyingakin mungguing ide sang aji sampun nyupat sekancaning dosan iragane sadereng ni. Punapi keadil yening iraga sane sampun pulih pengampura sane ageng saking ide. Nanging iraga tan maderbe sih pitresnan jagi ngampurayang keiwangan sesamin iragani sane nenten seberapa. Rasa yang je sih pitresnan Kristus punika nenten mepilih-pilih. Ide malinggih ring genah sani pinih dalem ring manah pikayunan. Ulemin iraga mangde setatu mapi kulih ring sekancan pikarian ring sajeruning lascari. Titiang rasayang
ngampurayang iwang anak kelianan punika nenten jeela. Kadinangin ngalinus sani ngebutan pegat-pegat ring sajeruning gegodan itu. Nanging rasa yang je. Rikala iraga ngesurang raka ring ajeng ide sang aji. Iraga jagi ngemangkin kekuatan anyar. Rasa yang deg-deg manai. Ngerasa yang kasukertan rikala iraga merasidang membaus. Di tiang sampun ngampuraya. Punika suyakti pinaka tambe. Usada sane pinih mau tame majeng ring angge sarire tur jiwat man iragane. Tan wenten malih pikobet sane jagi ngiket kauripan iraga, rikala sih pitresnan Kristus sampun dados dasar iraga melaksana. Pasue can ide puniki suyakti luwih pisan. Pinaka pemuput titiang ngulemin sameton sareng sami. Nyiring mangkin iraga sayaga, ngelepas sekancaning duka sane wenten ring manah. Sampunang malih ngerasa yang dewek iraga pereragan nindihin sungsut. Kristus sampun nyupat sekancan dusan iragani. Punika mawinan iraga patut nyinahang sih pitresnan punika majeng ring sesama. Nyiring margiang kauripan puniki antuk manah sane sumringah. Nyingaki masa depan sane galang sangkaning sampun las carye. Dumogi piteket puniki dados gegisian sane ajeg ring sajeroning iraga ngemargiang swadarme suang-suang ngantos urip langgeng. Punika suyakti pinaka tambe. Usada sane pinih mau tame majeng ring angge sarire tur jiwat man iragane. Tan wenten malih pikobet sane jagi ngiket kauripan iraga, rikala sih pitresnan Kristus sampun dados dasar iraga melaksana. Pasue can ide puniki suyakti luwih pisan. Pinaka pemuput titiang ngulemin sameton sareng sami. Nyiring mangkin iraga sayaga, ngelepas sekancaning duka sane wenten ring manah. Sampunang malih ngerasa yang dewek iraga pereragan nindihin sungsut. Kristus sampun nyupat sekancan dusan iragani. Punika mawinan iraga patut nyinahang sih pitresnan punika majeng ring sesama. Nyiring margiang kauripan puniki antuk manah sane sumringah. Nyingaki masa depan sane galang sangkaning sampun las carye. Dumogi piteket puniki dados gegisian sane ajeg ring sajeroning iraga ngemargiang swadarme suang-suang ngantos urip langgeng. Matur suksma, majeng ring sameton sareng sami, sane sampun ledang miragiang program, suluh galang kangin, ring dawah semeng puniki. Dumogi sabda sane sampun kepiragiang, merasi dayang ngajegang iman, tur ngawinang kauripan sameton, sayan sumringah. Sampunang lali serta tenurek sain manah, tur ngemargiang piteket ide ring sajeroning kauripan. Matur suksma antuk uratiane. Dumogi iraga prasida metemu malih ring kalah sane jagi rau. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punika sabda sane prasida kawidarang dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji. Sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.